السلام علیکم. جماعت چہرم مضمون اردو پوری جو کڑاہی سے نکل بھاگی، اس سبق کے مشکل الفاظ سیکھیں گے. کسان، منسا، گیہوں، بیساکھ. کسان، منسا، گیہوں، بیساکھ. کڑھائی، بیلن، چڑھائی، پوریاں. کڑھائی، بیلن، چڑھائی، پوریاں. شروع، باورچی خانے، ہمیشہ مزدوری. شروع، باورچی خانے، ہمیشہ مزدوری. آسمان، مشکل، فصلہ، مہینہ. آسمان، مشکل، فصلہ، مہینہ. ڈھونڈا، ہوشیار، کتیا، اونچا. ڈھونڈا، ہوشیار، کتیا، اونچا. قریب، تلاش، سونگھتے، لومڑی. قریب، تلاش، سونگھتے، لومڑی. خرگوش، دوستوں، معلوم، شیخی. خرگوش، دوستوں، معلوم، شیخی.